Imaš še posakuvano debi pred Srpska publika v Liga šampioni. Se vrati pogovorila, da je kratko za 60 minuta samo pa je. Najviše mi krivo mi je što smo izgubili na ovakav način. Ovo je, ne znam kad se zadnji put ovako nešto desilo, stvarno, šta god da smo se dogovorili, ništa nije išlo po planu. I kad smo probali nešto stići, onda su Francuzi već stigli veliku prednost i to su držali kako su trebali i na kraju dana žalimo za porazom, ali eto, to je sport, to je sastavni dio, sutra novi dan idemo raditi. Imaš li neki segment kada što vi iznenadija ili kada što vi potvrljivte? Najmne. Pa većina je to bila nekako, kako bih rekao, naša krivica, nekako su krenuli mekano, mislim, ne mekano, nego kao da su nas iznenadili sa svojom brzinom. Stvarno, počeli su nas bombardirati sa ono 9-10 metara, dakle, tu nismo imali šanse. Tako da, kako svi kažu, od obrane sve kreće, primali smo previše takvih nekakvih glupih golova. Protiv ovakve ekipe koja to zna kazniti, to je teško nadoknaditi. Koliko ovakav poraz pred domaćna publika ki влияе на амбициите на Вардар за по-натам в Лигата на шампиони? Pa, naravno da nije lijepo izgubiti svugdje, ni u gostima, pogotovo doma. Ali znamo ko smo i šta smo, dakle, opet kažem, sutra je novi dan, idemo ovo što prije zaboraviti i pripremati se za dalje. Hvala. Hvala.